what? Apa? Masih belum percaya lagi. But anyway, dan terima kasih banyak-banyak sebab bila kita dapat penghargaan ni, dia motivate kita untuk buat yang terbaik untuk the fans semua, untuk orang yang appreciate my music. And apalagi I'm speechless ni, tak tahu apa nak cakap. I just want to say thank you dan bersyukur sangat-sangat. I will try my best for the future and keep on supporting Dayang Faiza, sebab support diorang tu bagi Dayang, dia motivate Dayang untuk keep on going, keep on stronger. So I just overwhelmed and rasa macam terkejut, but I'm happy, especially lah sebab kata Sarawak tu, dia special sebab dia dekat negeri kelahiran saya. Walaupun saya bukan di Miri, saya di Kuching, but lain, perasaannya lain. Nampak juga macam sebab sikit tadi di atas pentas. Yes, of course, sebab kita rasa macam bukanlah ada yang buat, bukanlah ada yang menyanyi just because of macam apa tu, award ke apa. It's just that ada yang rasa macam dihargai. Itu saja, sebab rasa macam support tu macam alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat, saya happy sangat-sangat. Itulah rasa dihargai lain tau. Rasa macam apa yang kita usahakan selama ni, peminat berbaloi, apa tu, asal berbaloi. Sebenarnya dia masih speechless. Macam tiba-tiba ada award malam ni, tiba-tiba diberi penghargaan sebegini. Saya just happy melihat ada macam tribute, satu tribute yang tadi macam itulah, macam you can see my reaction very awkward kan tadi. So macam rasa penting dengar, and then she sings too well. Bagus sangat. I'm one of the fans kan. Macam rasa terharu dan macam tak sangka kesian dia terpaksa nyanyi lagu Dayang. But Dayang rasa macam wow, macam tu. Terharu. No, itu bukan nak berhati ke apa, tidak. Kadang-kadang kita manusia, sometimes kita sendiri pun ada limit dia. Sometimes of course you down ke, kita rasa macam macam tu kan. Lagi-lagi dulu lain, sekarang social media different. Sometimes orang lupa yang kita ni manusia biasa kan, we have feelings. Sometimes benda-benda tu yang kadang macam buat kita frust, but benda tu kadang-kadang at the same time makes you strong kan. So I'm just nak ucapkan thank you untuk semua apa-apa positive ke negative comments. Thank you so much dan hargai semuanya. Komen je, it's okay.